mga babayakan, mga luksakan, mga aryakan, mga luksakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalangulanguan tanudon na tanan-tanan tanudon saksi sa pagintaw tanu sa geng kay dunia na miya kay tuito oras. Mga pagaryakan, mga babayakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala na penab-nab na ran tanu kay pagintaw tanu sa geng kay dunia na masuswatra ka tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilihan tanu sa geng kay dunia na kebabayaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan, mga aryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala, mga babayakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Magintaw tanu sa geng kay dunia sa di tanu pungnutan na geng kay bay aginawa tanu. Si ko amanan nanganin adir tanu kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mga loksakan nagu mga pagaryakan, man galaba hawahu tuwari anhu aqlahu falaysa shay'un awla bi annahu tamsiku nafsah walaysa shay'un bi annahu galabahu hawahu. Si Ibn Jauzi rahimahullah namiyatiru yan. Igirati na susakatawa manusia na kialang kuluban sekalian ubay aginawan yan. Igira susakatawa manusia na kialang kuluban sekalian ubay aginawan yan. Nambuloy agyang kuto ay manan yan na pamikiran yan na mangunut sa agyang kuto ay manan nakabay abay aginawan yan. Ginansubay ginawa di kasasuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ko ay magbetad agyang kuto sa katawa manusia ito Ibn Jauzi rahimahullah. Ay tigay na mapangbetadian nagyang kuto amanan na kubayan yan nagbay aginawan na di kasasuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Na deden abanyan pakalbin api antunaw na siya sa agyang kaya dunia. Inuto nagyay ay manan yan nagyang kuto sa katawa manusia na kialang kuluban sa kanyan ubay aginawan yan. Mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya dunia na imantu masa. Yesu masa tanu imantu az-zamanul fitnah. Yesu masa tanu imantu az-zamanul syahawat. Yesu masa tanu imantu az-zamanul zina. Yesu masa tanu imantu az-zaman alangun din di kasasuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Yesu masa tanu imantu amas aminda kalsu fitnah. Minda kalsu di kang geleb kasiku zina. Minda kalsu di kang geleb kako kalang-ulangwan umang ala dosa sa geng kaya dunia. Mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Punab-nab dalam tanah kay di tanah mapud si ko mga tao. Maapud sila sa geng kaya mga tao. Ini siya niran na suwaga mayran sa amanan yan. Na bayran pitunda suwaga mayran. Na iran piangunaan na sa amanan yan. Na kakababayaran si ko dunia. Kababayaran si ko bayag ginawairan. Mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tu amasana tanto aminda kala sa mga barandi sa geng kaya dunia. Ipaggamit raktan o syaitan. Amay ka di tanurun makaswa musar kaya ko sarat tanurun nasi ku di kabaya Allah subhanahu wa ta'ala na wallahi ladim kami kataling maraftanu seorang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Diang kaya silpun mga pagaryakan si mga babayakan mga aryakan si kagama Allah subhanahu wa ta'ala na aden amin buat hadita makawukon si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam at ta'rifu mga ulama tanu na ta'rif ageng kaya hadit na geng kaya iman tu silpun. Digo Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu fitnatad dahda ittaqu fitnatad dahda ittaqu fitnatad dahda la tughadiru baital wabar wala baital madar illa tadkhulu fi. Kalau kaniwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ageng kaya fitna abu betuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dahda. Geng kaya manan yan na fitna dahda abu betuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napkataling umad na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si kong mga walay. Dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam pelepasan si kong mga walay ko kalan sa ingod. Nadaban ng pelepasan si kong mga walay ko kahit on sa ingod. Sa ginan amanan niya nadahda napkataling markan wa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir mga ulama nagyang kanan afit na betul Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dahda naginan iman tu silpon mga loksa kana mga pagadaran. Diang kaya silpon na pamako usarang kasama pena miya ko sa balas. Na pamako usarang kasama rata na wallahi ladim kapkataling umakas alungan amori. Babayakan aryakan mga laki kan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Pakataling umakas alungan amori na wallahi ladim kay pagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Sunganin amele aging kaya dumbal amatang sa aging kaya silpon sa adar ka kasuatan wallah subhanahu wa ta'ala. So miya pamakinig ka. So inimbitirin ka sa aging kaya silpon adang kaamanan yan. Dan keamanan niya nadir kay kasasuatu Allah subhanahu wa ta'ala na makau makas alungan amor ya mipberat mo kas Allah subhanahu wa ta'ala saskabu agus Allah subhanahu wa ta'ala na ipmitire kanian sa pagisang kanian langulangon umieleng kasageng kay selpon nadir kay kasasuatu Allah subhanahu wa ta'ala na ipagisir kanan Allah subhanahu wa ta'ala mipberat mo tanus Allah subhanahu wa ta'ala sa laysa bainana tarjuman
da abarak tanop mulai amanan na mutarjim, da abarak tanop mulai amanan na translate sirak tano mip bitiran kasu Allah subhanahu wa taala bisik anu Nabi sallallahu alaihi wasallam au man isarak tano na mip berat mo tano su Allah subhanahu wa taala hai pagaryakan bebayakan aryakan si ku agama Allah subhanahu wa taala nanto na piron kasi ku Allah subhanahu wa taala amay kaya tinggal bekas agian kaya dunia nalangun den adik kabebaya Allah subhanahu wa taala mga pagaryakan si ku agama Allah subhanahu wa taala pemangnintan wakisi ku Allah subhanahu wa taala mapeteno si ku mga tao ay mananian nada lagi diranap kebabayaan Allah subhanahu wa taala pemangnintan si ku mga tao mapetilan si ku mga tao mga muwafaqin mga mukhlasin mapadalam kiran sa taufik di kang galebekasi ku agama di kang galebekasi ku amananian nakipanaguntaman si ku agama ingaran Allah subhanahu wa taala pemangnintan si ku Allah subhanahu wa taala at timu-timun tanan si ku surga sa amananian na datar amanan nagiang kaya katitimu-timu tanan si saging kaya masatan iman tu mga pagaryakan si agama Allah subhanahu wa ta'ala.